Taip, ir jauniems žmonėms tiesiog svarbu žinoti, kad ne visada buvo taip, kad galėjai sakyti, ką nori, vykti kur nori, turėti ką nori. Όπως τους λέω, ευτυχώς που δεν ζήσατε σε απολυταρχικό καθεστώς, αλλά να γνωρίζετε ότι δεν είναι αυτονόητη η δημοκρατία. Και επίσης πρέπει να ξέρουν τα παιδιά ότι τη δημοκρατία την υπερασπιζόμαστε. Serem capazes de sonharem e irem além da realidade, serem capazes de lutarem por isso e também de não lutarem sozinhos, de lutar com os outros. Chyba to powinno wystarczyć. Myślę, że to nie za dużo. Iść na wybory, kochać, szanować. Όχι, niedużo. Σου πω είναι εξοργιστείτε, βγείτε στους δρόμους και αν χρειαστεί κάντε τα λιμπά.